Yeah, Crusher, Unicorn emnyama, mamele. Le abafowethu le. Aha. Hey. Bathi indoda ayikhali, indoda ifela ngaphakathi. Yikuthola abafowethu bathwala isifuba ngomhlabathi. Eish. Yazi kuningi ongaphakathi nale pain libuhlungu ungidlula izandla zomphakathi sengisaba nokukhuluma bazothi ngindoda enjani nale pain solo lakhula lingenza umuntu onolaka ebusuku ngisokhona ukulala nokucabanga ukuzibulala indaba sengikhathele ukukhala emoyeni lento iyangikhawatha kodwa ngizohlala ngithandaza ngithemba umkhuleko iyafika emazulwini ngile sitshale ngeke usitholele engadini indoda ekhulele estradini engakuvelela usejardini mawuzibiza ngenjandini tshela mina kudwazini ngokusokola kwami mangakunika izibhathu zami uthi ukuhamba indlela zami ubuye ungitshele ukuthi kunjani kuba yimi for a second uzwe ukuthi kunjani ubuzizwa ngathi uyiratha something nyanya yokulahlwa not a dustbin lena egcineni komhlaba lena egcineni komhlaba Crush.